Ovaj bio u komunističkoj partiji, nosio 40 godina crvenu knjižicu. Stid ga. Propao mu režim, propali mu ideali. Cijel život se borio protiv vjernika i sad on treba da se pridruži vjernicima. On možda ima strah od smrti, ima ubjeđenje u Allaha, ima, ali ga stid, sad ga stid. Da ga ti malo ogajretiš. Jel se potrebljava ogajretiš ovdje? Trebalo bi, opisna je rečenica, jako je teško prevesti. Da ga malo ohrabriš, da mu ti budeš stimulans da on to prebrodi. Ma niko te se više ne sjeća kao komuniste. Svi su oni, davno, one što si ti proganjao, davno su umrli. Davno su umrli od raznih bolesti koji su imali iz zatvora, koje si ti zatvora. Zaboravi ti na to. Hajmo mi u džamiju. Znate li koliki je džamijski prag takvim ljudima? On misli da mora biti specijalac da preskoči taj džamijski prag. Za njega je to ogromno da on uđe u džamiju. Ogromno, ogromno. Ne možete vjerovati koliko se on šeitana vuče i nosi i bori da bi preskočio džamijski prag. I da ti budeš uz njega i da ga gajretiš, da ga podstičeš. Hajde. Vala, ne mogu, još ovaj put. Sljedeći put, petak, hajmo petak, samo jednom. Dok ga ne nagovoriš. A inšalat Allah budeš uporan, nagovorit ćeš ga. Kad ga nagovoriš, odmah Efendiji pošalješ poruku. Efendija, dolazi me na jedan novi džematlija, stari godinama, a prvi mu je put. Molim te, bez neki prozivki i ono što nekada Efendija zna da se zanese.